Pemirsa sektor pariwisata rauh makin sampun mapidabdab. Ritat kala nyanggra kemungkahnya nih pariwisata Bali, majang wisatawan mancanegara. Sani kerencana yang kemungkah ring tanggal 16 September, sani jakirau. Marketing Manager The Mansion Resort and Spa Ubud Angga Setiawan Mausang ring makatah bulan sesampun katutupnya nih pariwisata santukan gering agung pandemi COVID-19 akeh pidabdab sane kelaksanayang pamekas indik pembenahan protokol kesehatan. Makudang-kudang usaha sampun kemargiang sinambi nyantosang antuk nyangkepin sertifikasi sane sampun keajuang ke pemerintah. Ngenenin indik wisatawan sane sampun mesen kamar kuentenannya nih kekantenang sampun akeh. Taler sampun wenten rencana antuk ngelanturang parikrama. Duaning punike kanton wenten akeh wisatawan sane nyantosang panglimbakan pandemi puniki. Yening sampun kabungkah kanton akeh tamiu sani kedaut mana antuk rauh ke Bali pamekas ke Ubud. Keaptiang pandemi COVID-19 sida gelis matilar mangda pariwisata Bali sida mualing limbak becik. Sadurung pandemi COVID-19, ulung 1% wisatawan saning nginep saking wisatawan mancanegara, akehan saking panegara Eropa. Tios punika wisatawan domestik rami ring panguntat warse. Sejroning wangun pariwisata dahat muatang sokongan samian angge. Selami puniki, paiketan nyani sampun memperkanti sarang petani lokal. Taler sadurung pandemi, pasar tradisional sani nyokong kuentenan petani lokal ngadol produk ring stand ring ajang akomodasi. Para wisatawan wenten sane rauh saking genah penginapan irike utawi sane tiosan. Antuk matumbasan santukan kedaut manah ring keluihan produk lokal. Manik Astajaya Bali Pos Ngudingayang.